Sawubona Sibari kunjani? Buka phela Sibari. Yathi sisengajabula aphindza tiqheye ngawe. Buka phela. This coming Easter's Good Friday. Wena usengajabula naye buka nje somguculela nasibhubukati salamtutu lapha esifeni seasho athi awu Nkosi yami myeni wami waze wangijabulisa. Umshibo phela sekade sawugcina lo guculiwe. Buka nje usengamjabulisa ngemanani lasezingeni leliphansi kabi. We have a live chicken nayike lephilako phela letsesaka nga 95 emalangeni. Naku ke bathi ngesilumbi this is a dressed chicken. Nami ke ngaphinze ngikubekele ngale lwagogo ngithi lehluthiwe. Buka ke nawe bongamhluthela nje bese umbekela lapha e7 uthi asidle sithanda sami. Buka with 90 emalangeni. Ungakhohlwa kuthi phakathi kunemathumbu. These are called inside. Nga 12 emalangeni uyajabula. Ema retail courts akho aka mobile money kufaka letimbasha phela mangabe awufuni ukuthi bantwana balahle imali noma ke bese bayinikela kubo Aviator. Buka nanya 194404. That is the retail code. Ungesabi order manje, free delivery only in Ncangosini, Nthambama, Enhlathi. Day Edding Thembelihle. Jabula nami ngijabule nawe. Lungelo Poultry Farmer. Noma kanjani sijabula nawe ujabule nathi.